Yes, igicamunsi cyiza kuri wowe wakoze subscribe ku Ntare Official. Turagarutse i Kinshasa, ibintu birazambye, ibintu bisubiye rudubi, bishobora guhindura isura iyo ari yo yose, ukumva mu gisirikare birakomeye, barimo basubiranamo ku rwego rudasanzwe. Ni bimwe tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu y'iki gicamunsi. Imirwano ikomeye cyane ndetse yakomereje muri axe yo bita Gaharawe, Kimikeyi ndetse naho bita Kaziba, ni hagati ya M23 ndetse na groupe ya Wazalendo. Ubwo ndavuga abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ahangaha ni muri territoire ya Karehe. Tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri territoire ya Mwenga, nayo tuyigarukaho tubabwira uko situation zihagaze kugeza magingo aya ngaya. Turaza kuba dusimbukira nanone muri Beni, tubabwire ibya Beni. Nyabuna ibintu ntabwo byoroshye na gatoya, mwabantu mwe, abantu bishwe mu gitondo. Makuru yacu ya mu gitondo twababwiraga ko ibarura ryari rimaze kwerekana abantu babiri bahitanywe n'ibitero bya ADF naro. Magingo ya ngaya abantu bamaze kugera ku 9, barimo umubyeyi ndetse n'umwana we ukiri muto batwitswe, ibintu biteye agahinda gakomeye cyane. Abaturage barimo barivovota ku rwego rukomeye cyane bavuga bati ese turindwa na leta cyangwa nta leta atugira? Ibi byose tugiye kugenda ndetse tubiva imuzi n'imuzingo. Munyemerere turaza kuba atwerekeza muri Ituri, tubabwire ndetse imirwano ikomeye cyane iri hagati ya CRP ndetse na Codeco n'ingabo za FRDC. Ahangaha ni mu gace ka Lopa iherereye mu birometero bitari byinshi cyane n'umujyi wa Bunia. Nabyo turabizanye ndetse tubive imuzi n'imuzingo. Njyewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Machachari, wako ni wako, ariko kandi ngusaba wowe udufatishije bwa mbere ihutire gukora subscribe kuko nibyo by'ingenzi. Hanyuma mu by'ukuri wowe wayikoze dubana umunsi ku munsi, kora share, like ndetse na comment, ni iby'ingenzi cyane. Ubwo iyo mvuze ngo share, like na comment, ubwo mvuze partager, j'aime ndetse naho gushyiraho commentaire. Ubwo ni inama tuba tubasaba, kubera ko nkamwe tubana umunsi ku wundi muba mugomba kugenda mwutwungura ibitekerezo kugira ngo umuryango mugari w'Intare Official ukomeze waguke. Hanyuma rero munyemerere nangirire kwiri tangazo, ndetse bivugwa ko rishobora kuba rikomeye cyane. Biravugwa ko abangaba uyu ni umudiplomate cyangwa se ni umuhanga, ni umuntu usobanukiwe byinshi kubiri kuvugwa yuko isaha iyo ari yo yose tension ishobora kuvuka muri Kinshasa, ngo ndetse hakaba hari division cyangwa se amacakubiri yo ku rwego rwo hejuru mu miyoborere ya gisirikare. Akaba avuga ko ngo byose bishobora kuza kuba ndetse ngo bikaza kuba ari ibintu bikomeye cyane. Ni amakuru y'ubutasi. Murabizi ko niba barafunze uwo bita Christian Chiwewe Songesha ndetse na bagenzi be barimo Eric Ntumba n'abandi bagiye batandukanye baba ofisiye bakomakomeye, bose bagafungwa bagashyirwa mu buroko muri gereza, bakekwaho ngo kuba barapanze umugambi mubisha wo kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Akaba ariwe bari bafite gahunda yo kumwivugana nk'uko byatangajwe. Aya makuru mumenye ko yatahuwe n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri ibi bihugu by'ibihangange usanga muri buri gihugu bahafite inzego z'ubutasi zihambaye zishobora kuba ziperereza amakuru akomeye cyane igihugu bwacyo kiba kitaragerageza gutohoza. Iki gihugu cy'Uburusiya rero nacyo kirahangaha muri Kinshasa. Abo ngabo abanyamerika batahuye ko Tshisekedi yagombaga kwicwa mu minsi mike. Iki gihugu rero cy'Uburusiya nacyo cyatangaje ko ngo isaha iyo ari yo yose Kinshasa intambara igomba ku eklata. Yagize ati mu rurimi rw'igifaransa, la tension militaire monte davantage à Kinshasa. Ati umwuka mubi uri kukura cyane cyangwa se uri kwiyongera mu murwa mukuru wa Kinshasa. Une grande division au sein du commandement militaire. Ati amacakubiri yo ku rwego rwo hejuru
mu miyoborere ya gisirikare. Tout peut arriver de partout, ati byose bigomba gushyika et à tout moment, ati umwanya cyangwa isaha iyo ariyo yose, ati tout peut arriver, ati bigomba kuba biri isaha iyo ariyo yose. Uyu nguyu niko uyu mugabo yabitangaje. Uyu akaba ari umudiplomate riche à Kinshasa. Alerte, un diplomate riche à Kinshasa. Uyu nguyu uhagarariye igihugu cye muri Kinshasa w'umurusiya, kandi namwe murabizi mwebwe mudukurikiye, buriya igihugu kigiye kohereza umuntu ugomba kugihagararira. Ngewe sinzi niba uko mbibona, niba ariko namwe mubibona, ibihugu bikunze kohereza y'aba specialiste mu bya gisirikare, ntabwo bajya bajyana y'umusivili. Diplomate akenshi baba ari abasirikare bakomeye bo ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu rero amaze kuba mu by'ukuri abishyira ahagaragara mu kanya, avuga ko ngo hari tension ikomeye, ariko kandi mwibuke neza ko mu by'ukuri ikitwa tension yatangiye imaze igihe kirekire. Murabizi ko igisirikare hanini ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga ko kirimo ibice bibiri, hari igishyigikiye Joseph Kabila Kabange, hari ndetse n'abakiri ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aba bose bakaba batagenda bavuga rumwe ku bijyanye n'imiyoborere ya gisirikare. Bakabona ko abasirikare b'abofisiye bakomakomeye benshi bose usanga bari ku ruhande rwa Kabila, ariko ugasanga abatoya bakiri batoya aribo bari ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibi rero ngo akaba ari byo biri gutera umwuka mubi. Ejo bundi Perezida Joseph Kabila Kabange wacyuye igihe yari kwa Denis Sassou Nguesso hariya hakurya ya Kinshasa, y'umurwa wa Kinshasa, ndavuga ni hakurya ya Fleuve Congo, yo wambutse Fleuve, ni hakurya, ni a trentaine de metre, manza ari birometero, ni umugezi gusa ubutandukanyije. No vuga ngo Brazzaville na Kinshasa ni imijyi isa nkaho ifatanye. D'ailleurs bavuga ko iyo bagiye bavuga ko ariyo mirwa mikuru yegeranye ku isi, le capital le plus proche du monde. Ubwo ni Brazzaville na Kinshasa, niko umuntu ashobora kubyita, kuko wambuka ikiraro uhita wikubita mu wundi murwa, nta birenze. Ni nkuko kubazi Goma na Gisenyi ushobora muri barriere ushobora kunyuzamo umugezi ugashyiramo umugezi munini, urumva nta biba birenze imijyi ibifatanye, cyangwa se buriya Rusizi na Bukavu ni ibintu biba bisa nkaho hari bimwe. Nuko nguko rero Kinshasa kugeza amagingo aya umuntu ashobora kuvuga uko byitwaye cyangwa se bimeze. Iyo niyo situation ihari tugiye gukurikira mu by'ukuri umunota ku wundi, tukaza kuyibagezaho ndetse uko byagenda uko ariko kose situation ishobora guhinduka uko byaba uko ariko kose. Hanyuma ni breaking news, abari amasaha ya breaking news abagezweho. Makuru atugeraho aratubwira ko imirwano yakomereje mu duce tugiye dutandukanye cyane muri teritwari ya Karehe. Karehe ni imirwano yatangiye mu masaha bivugwa ko ari a partir ya 11h cyangwa se saa 5, a partir ya saa 5 nibwo imirwano yatangiye kubera. Ni 11h heure locale, nkuko umuvandimwe yatubwiye ko ngo nibwo inyeshyamba cyangwa wazalendo bo mu mutwe wa MCDPIN RAD, ubwo buriya ni ukuvuga ngo ni Mouvement Congolais pour la Défense du Peuple et de l'Intégrité Nationale, RAD en sigle cyangwa se RAD. Abangaba nibo bagabye igitero gikomeye, ariko kandi abangaba baraciriritse mw'abantu mwe, abantu baciriritse angaba muri Karehe. Navuga ko bari buze kuba rigasura. Ni imirwano mu by'ukuri yatangiye ayo masaha kugeza amagingo bagabye igitero mu gace ko bita Kimikeyi, aho bita Gaharawe, aho bita Kimikeyi naho bita Kaziba. Utu duce tukaba duherereye muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha akaba atari kure cyane y'ibice birimo nka za Nyabarongo, ibice birimo n'ubundi hariya Karehe kure ni ubuturutse mu mashyamba n'ubundi asa nkaho uturutse muri axe ya za Numbu manuka. Aha rero za Gaharawe, za Kimikeyi na za Kaziba niho bagabye igitero
gitero, ariko amakuru atugera atubwira ko bahise basubizwa inyuma ku rwego rukomeye cyane, aba benshi muri bo bakaza kuhasiga ubuzima. Gusa ntago bagerageje kuresista imirwano kuko ngo barimo barahigwa, ngo barimo barirukankwaho ku rwego rudasanzwe, ngo ni nyuma y'uko bahawe amakuru y'uko force za M23 ntabwo zari zihari, ko bahawe amakuru barabwira bati M23 ntayihari, yerekeje mu bice birimo bagiye aho bita za Kavumu, bagiye muri Kabare, namwe mwigaragaze. Ni ya style n'ubundi bakunze gukoresha, mwebwe mugabo igitero, namwe mugabo igitero, niba ajya mu intervention runaka namwe murase, so bimere nkaho ari ukubacanganyikisha nibiruka kuri bamwe abandi bagaruke. Ndabona ari niyo cadre bakunze gukoresha. Gusa amakuru hari nuko ngo bari guhigwa bikomeye cyane muri utu duce, nyuma yuko nubundi bigaragaye ko imbaraga zabo ziri kugenda zigabanyuka, benshi muri bo biripotinga. Ndakeka video mwagiye mubona iri gusirikira, nayivuzeho ku munsi w'ejo, bita Damascene, Hategeka Damascene, colonel. Uburi uyu nguyu kuba muzi neza, bamwita Colonel Mushipa, niyo mazina ye, yitwa Colonel Mushipa. Ari nko mu ba personalite cyangwa se mu bantu bakomeye bo kwa General autoproclamé Jean Marie, bane wenda bakomeye bo kwa Jean Marie. Ufashe Inyasi, ugafata Jean Marie, ugafata Inyasi, ugafata uwo bita Nyeganyega, yego ndumva ari Nyeganyega, ugafata Kapekepeke, ushobora guhita ukurikizaho uyu nguyu, kuko nawe yari umuntu ukomeye cyane. Uyu niwe wipotinze inyabyondo, yiripotingana ndetse n'abasirikare batari bake ndetse n'ibikoresho muri M23, ariwe mwabonye witwa, wavuze ko yitwa Hategeka Damascene, answa yitwa Colonel Mushipa. Iriya yageze yarayita colonel, ku bundi bari bamuze nka general, nawe bari bamuze nka general. So saho gusa rero hakomeje operation navuga ko zikomeye cyane. Hari aussi mu gace ko bita ibikorwa muri axe ya Mwenga, naho imirwano yakomeje mu duce tugiye dutandukanye. Biravuga ko ari Wazalendo bayobowe na general wo bita Ruma Ruhondwa, no bita Marundi, no bita Nyamibanda. Ako se utu ni uduca hari wenda. Uyu ni generale na Bazalendo ba General Ruma Ruhondwa bo mu gace ko bita bagabyitaro bita Marundi, Nyamibanda, muri territoire ya Mwenga. Yego utu nitwo duce twa Marundi, Nyamibanda na Mwenga. Yego niko bimeze, ntabwo ari abantu, ahubwo nibo bagabye igitero muri utu duce mu gace kitwa Marundi, Nyamibanda ndetse na Marundi, Nyamibanda ni muri territoire ya Mwenga. Muribuka ko ariho hamaze iminsi ari kubera mu by'ukuri cyo nakwita offensive cyangwa se imirwano ikomeye, kuko M23 yaciye muri Walungu irakata, bavuga ko ishobora kuba igiye kudeborda, kuko mwabonye wa musivile bafashe barimo bazo, uriya mwana w'umusore w'umusivile bafashe wanisobanuye yuko atigeze aheka ku mbunda, ariko bakaba bari kumwitwata ngo ni umusirikare ngo wa M23 bafashe. Ni umwana w'umusore ukiri muto bafashe, ndetse bavuga ngo ni umusirikare, gusa we ari gusobanura ko ngo atari umusirikare. Bamwe ngo uzi imbunda, ngo reka nta mbunda nzi, so akabisobanura, ariko bo bagakomeza bitewe n'ishusho nuko bari kumubona, bakavuga ko ngo ari umusirikare wo muri M23 waje gufatwa. Ni muri utu duce n'ubundi bakomeje kubera imirwano, aho amakuru avayo atubwira ko uyu musore nawe yaje gufatirwa ahangaha, ariko nibyo bari kumubaza ukurikiye uri kujya usanga ugasanga ntacyo yizi w'abandi. So ni umwana w'umusivile tubafashe aracanganyikirwa, bakamubwira ati si none wari umusirikare, ati nari hamwe n'abatari ko sindi umusirikare, bitewe n'ishusho ye n'ubugizi bwa nabi n'ubundi mu by'ukuri bukomeje gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi n'ubundi bo mu bice biba bigiye bitandukanye. Hanyuma ahangaha reka tuhave, turaza kuba dukurikirana situation uko imeze, ndetse mpaka ku musozo tuba tugomba kubibagezaho tukababwira ndetse na report ya Risasi na Mageruye. Hanyuma andi makuru akatubwira ko abantu bageze mu 9 mw'abantu mwe yamarorerwa yakozwe
abantu ni ibibazo bikomeye cyane kabisa. Abaturage ahangaha mu gace ko bita muri hano mu mujyi wa Oicha, muri Oicha muri quartier Mbibi, bari bavuze ko hamaze mu gitondo cya kare, twababwiye amakuru tubabwira ko bamaze kuba abantu bari babiri, nyuma ya market akomeye rero baje gusanga abantu 9 bose bishwe, bose banatwitswe, bishwe nabi, harimo umubyeyi umwe ndetse n'umwana we, urumva, n'umwana we nawe watwitswe. Urebye iyo foto iteye agahinda gakomeye cyane, abo tubana ku rubuga nkeka ko mushobora kuba mwayibonye, bakaba batwitswe muri iri joro ryakeye uyu munsi hano Oicha. Makuru akaba tubwira ko ngo bari benshi cyane, ngo kandi amakuru yamaze gutangazwa ngo bakaba baturutse mu gace ko bita Kekelibo. Iyi Kekelibo ikaba iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Oicha, akaba ariho baturutse. Hanyuma mu by'ukuri bikaba bivugwa ko imirambo y'aba bantu yagiye iboneka, yajyanywe mu bitaro bikuru bya Oicha. Hanyuma bakaba bavuga ko inzu zigeze muri 19 zose zatwitswe, ndetse zirimo n'izikorerwamo ubucuruzi. Ikibazo gikomeye cyane, zikaba zatwitswe. Abaturage ahangaha bakomeje kwivovota bavuga bati ese leta iturengeraniye iyihe? Ati leta niba idahari yatubwiye ko idahari, hanyuma tugashaka ubundi buryo tubaho, tukiga ubundi buryo tubamo, ko ibingibi bibananiye bashakishije mama yose bakavaho, hanyuma wenda na mama 23 akaba arigiza. Ibingibi bibaye nyuma yuko abageze kuri 41 bishwe. Murabizi yuko bicwa tariki 13 14, uyu munsi turi 17, niho bishe bageze kuri 40, bicirwa muri Manguru, muri axe secteur ya Bapere. Ibingibi bikaba bikomeje rero mu by'ukuri kutavugwaho rumwe n'abaturage ku rwego rwo bose bari kuvuga ko ibi bintu bibabaje mu by'ukuri ku rwego rudasanzwe. Hanyuma Kinshasa yiteguye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi, uyu nguyu bamwita Maxime Prevot, arindiriwe Kinshasa, ngo hari gahunda azaza. Murabizi ko Ububirigi bufatanyije cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'iby'urugamba. Ibingibi rero bikaba bikomeje mu by'ukuri biteye Ububirigi burabafasha, ariko se kubafasha ibikini bijyanye n'iby'urugamba, ariko kubagira inama ku bijyanye n'imibereho ugasanga api nta kigenda. Munyemerere ngaruke mu by'ukuri kuri uyu mu ministre wa cooperation wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuza amagambo nawe akomeye cyane, bivuga ko ashobora kuba yateye ishoti leta ya Kinshasa. Yanditse amagambo mu by'ukuri bagerageje kugenekereza bashyira mu rurimi rw'igifaransa, avuga ngo nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour assurer une mise en œuvre solide et réussite de l'accord de paix. Uyu mugabo yatangaje kuri Twitter yiwe aravuga ati twebwe dukeneye kugirana umubano n'ubuyobozi buhamye ndetse bunakomeye, bushobora kuba bwashobora kurengera inyungu zacu. Ubwo aho ngaho yagaragaza ko ubuyobozi bwa Kinshasa budakomeye, muri bya bindi bavugaga ko bashobora kuzabafasha mu kugaba ibitero cyangwa se mu kuza gucukura amabuye y'agaciro, bagacukura barangiza bagakora ibyo bashaka. Ibi biravugwa ko kugeza magingo aya ibi leta ya Kinshasa ngo iri kugaragaza imbaraga nkeya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zamaze kubatakariza icyizere, zikaba zitakibizeye kuba bakorana nabo. Benshi niko bakomeje kugenda babivuga. Hanyuma wenda inkuru tushobora gusorezaho ni inkuru ivuga ko ingabo za MONUSCO zamaze kuba zerekeza mu gace ko bita Gina, muri teritwari ya Jugu, mu birometero 40 mu majyaruguru y'umujyi wa Bunia muri Ituri. Ahangaha murabizi ko ni hafi y'ahantu hiciwe abaturage batari bakeya. MONUSCO rero ikaba y'ubwayo yiyemereye yuko akaba ariyo igiye ku intensifia ibikorwa byayo byo kurinda ngo abaturage base bazabishobora, kandi bavugwa ko aribo bafatanya n'izi nyeshyamba. Ibyo ngibyo rero nibyo bibazo bihari. Reka nsoze mbashimire cyane, mwakoze. Amakuru yacu n'akagaruka. Bye bye.